Yes, reka tubashimire mwese muri kugenda mudukurikirana no kuri Aguka Official. Reka tubashimire mwese muri kugenda mukora like, mukora subscribe ndetse na share na comment, dore ko bikenewe ari ingenzi. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe hanyuma ujye ubona notification y'ikiganiro cyacu cya buri munsi. Wowe wakoze subscribe, kora share, comment ndetse na like kugira ngo ugende ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni Passenario ishuti y'abasportifu, nongeye nagarutse muri kumva ko ijwi ari mu ryerye. Reka tubane muri kino kiganiro mu kanya gato cyane. Yes, byacu nago bitinda, reka duhere hano iwacu mu Rwanda, dore ko ujya gutera ubureza bw'ibanza. Reka dore muri equipe ya Police Football Club, dore ko yamaze kuba yibikaho rutayizamu w'umunyarwanda umaze kugenda acagirwa mu by'ukuri mu kugenda atsinda ibitego bigiye bitandukanye, na undi no bita Hakizimana Muhadjiri. Akaba yasinye ikipe ya Police Football Club, akaba atiye umugongo ikipe ya AS de Kigali yari mumazeho iminsi, yaramaze iminsi yari yakinira. Bikavuga ko uyu Hakizimana Muhadjiri yifuzwa n'amakipe menshi agiye atandukanye n'ikipe ya Rayon Sport, ariko akaba yahisemo ko yerekeza muri equipe ya Police, dore ko bamuhaye miliyoni 15 z'amanyarwanda, akazajya ahembwa miliyoni 1 ku kwezi, nk'uko tubikesha ba ubwite muri rusange inshuti ze za hafi. Biravuga ko yamaze kubasinya atereka amasezerano y'umwaka umwe muri equipe ya Police Football Club, akaba yavuye muri equipe ya AS de Kigali. Ni byamukanze rero yuko ikipe ya AS de Kigali ishobora kuzakina amarushanwa mpuzamahanga. Yavuze ati reka mini komereza njye muri equipe ya Police, dore ko ikipe ya Police ishobora kwifasha mu mikinire ndetse tukareba ko ikipe ya Police no yatwara igikombe. Akaba yamaze kuba yerekeza muri rero ku mwaka umwe, na wundi ni Hakizimana Muhadjiri. Yes, nago turi buze gutinda hano mu Rwanda, turaza gukubitira ku mugabane w'Uburayi. Reka dukomeze twirukanga cyane, reka tunyarukire muri equipe ya Real Madrid. Ikipe ya Real Madrid yashaka gusinyisha uyu Diego Dalot w'ikipe ya Manchester United, ngo tubikesha mu Mundo Deportivo, ariko bikavuga ko ibiganiro bitararangira, biracyarimo kumvikana kugira ngo uyu nguyu Diego abasinyira ikipe ya Real Madrid aturutse mu ikipe ya Manchester United, nk'uko tubikesha mu Mundo Deportivo. Yes, reka tunyarukire muri equipe ya Marseille. Ikipe ya Marseille irifuza umudefenseur w'ikipe ya Arsenal, na wundi no bita William Saliba, akaba akina nk'umudefenseur. Mu by'ukuri ikipe ya Marseille ikaba yifuza yuko ikipe ya Arsenal yamubatiza akazakina nk'inizanyo, ariko ikipe Arsenal ibyo ntabwo bikozwe. Iravuga ati mutuzanire amafaranga, dore ko amafaranga mwagura uyu Saliba dushobora kunyandana natwe tukaguramo abandi bakinnyi bagiye batandukanye bashobora kudufasha muri no sezo kugira ngo twitware neza. Nta kindi dushaka na amafaranga, niyo mufite amafaranga muze twumvikane kugira ngo tube tubahereza uyu William Saliba. Ariko biravuga ko ikipe ya Marseille ikirimo kubitekerezaho nubwo itaratanga feedback muri equipe ya Arsenal, ariko ikipe ya Marseille yifuzaga ko babatiza akagenda nk'inizanyo, nk'uko tubikesha ikinyamakuru na team cyamaze kuba akibyandika muri rusange. Kubitire muri equipe ya Leicester City, ikipe ya Leicester City yamaze kurangiza affaire yo gusinyisha umusore wari ireba bamwita Aboubakar Soumare ukina mu ikipe mu kibuga mo hagati, akaba yamaze gutangwa miliyoni 17 z'amaeuro. Akaba yasinye imyaka 5 muri equipe ya Leicester City, aturutse muri equipe ya Lille hariya mu Bufaransa, mu championnat y'Ubufaransa. Uyu nawe ni Aboubakar Soumare, akaba yamaze gusinya imyaka 5, nk'uko tubikesha Sky Sport ndetse na Fabrizio Romano bagenda bandika iyi nkuru. Byumvikana yuko rero muri nose tugiye kujyamo uyu nguyu Soumare Aboubakar turaza kumubona muri equipe ya Leicester City, bitabaye ibihinduka usibye ko byamaze kuba birangira. Baramusinyisha amasezerano y'igihe kirekire. Byumvikane ko uyu musore aje gufasha equipe ya Leicester City kugira ngo itware ibikombe. Yes, biravuga ko Jose Mourinho yavuye muri AC Milan, nagaruka kuyivamo byo gusezera, ahubwo biravuga ko yavuye hariya muri Roma, akaba yaje kugira ngo yihutishe affaire ya Granit Xhaka, dore ko nyuma yo Granit Xhaka ikipe yitwaye neza muri rusange muri no Euro iri kugenda ikinwa 2021. Biravuga ko amakipe menshi ari kugenda mu Rwanda, dore ko ikipe ya Wolverhampton Wanderers nayo yamaze gutera amakarenge kugira ngo isinyishe uyu musore, ariko bikavuga yuko uyu mutoza Mourinho yamaze kuba kabisa yihuta cyane kugira ngo atangire aganirize uyu musore ndetse na equipe ya Arsenal. Biravuga ko rero Mourinho amwifuza kuko abinakeza ngo tubikesha Fabrizio Romano. Yes, reka duhere kubitiye muri equipe ya Manchester United, dore ko yamaze kubirangiza afire gusinyisha uyu musore bamwita Tom Heaton, akaba yamaze gusinya imyaka isaga 2 muri equipe ya Manchester United. Bivuga yuko ashobora kuva muri yaje muri equipe ya Manchester United akabisikana no biteye
David De Gea nk'uko tubikesha London Express ndetse na Night nk'ikimakuru yagiye igenda kibyandika. Biravuga ko David De Gea ashobora kuba yasohoka hakinjira uyu nguyu Tom Heaton byamaze kuba birangira, dore ko bamaze kuba batereka amasezerano y'imyaka 2 muri rusange. Yes, reka tunyirikire muri Barcelona. Ikipe ya Barcelona irakingiye ngo ipfukama itakamba kugira ngo Lionel Messi aba basinyira amasezerano, dore ko ubu ngubu ari free agent, aho yakwifuza hose ashobora kuba yagiye, dore ko nta kipe afitiye amasezerano. Byumvikane ko uwo bita Joao Laporta agomeje kugenda yihutisha iyi aferi kugira ngo bagende bareba ko uyu nguyu Lionel Messi ashobora kuguma muri ekipe ya Barcelona. Nk'uko tubikesha inyamakuru bigiye bitandukanye, bivuga ko Sergio Ramos ashobora kugenda mu by'ukuri apushinga uyu musore, agenda amubwira ati sinya dukinane no sezo, dore ko naje mu by'ukuri nzi ko nzakwigira byinshi bigiye bitandukanye. Bivuga ko Lionel Messi atarafata umwanzuro wo kubasinyira ikipe ya Barcelona, nubwo hari amakipe menshi anugwanugwa ari kugenda yifuza umusore, ariko Lionel Messi ntabwo yarafata umwanzuro ashobora kuba yayirekeza muri rusange. Yes, reka dukubitire muri ekipe ya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain biravuga ko Sergio Ramos rumaze imyaka 16 agera mu ikipe ya Real Madrid abagiye kuba yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain, dore ko bivuga ko uyu munsi ariho umuvandimwe we yamaze kujya hariya mu Bufaransa mu mujyi wa Paris kugira ngo abasoze dire. Igisigaye nta kindi no guterekaho amasezerano ku mukono, dore ko ibindi byose by'umushahara ndetse na recruitment bamaze kuba bumvikana na Sergio Ramos. Byumvikane ko tubikesha inyamakuru na Night, uyu musore ashobora gusinya imyaka 2 muri ekipe ya Paris Saint-Germain nk'uko tubikesha na Night cyamaze kuba cyandika iyi nkuru. Yes, yari Pasinari mu biganiro bya siporo hano kuri Aguka Official. Reka tubane mu biganiro turi buze kubategurira mu biganiro mu yandi masaha ibuze kuza. Kora subscribe, babe koze tanga share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao.